Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasken agumatang ta iti ref, tama ko hilakay. Awan pa iti sweldok bakit? Naalak ti sweldok iti online job ko. Iso asyak pay laeng. Ay nawaw, saanin bakit? Nakababayin magking ka. Sikat iti matang iti washing machine ganti be. Ita gumatang ka malay iti ref. Adamat kwartak lakay. Kadwang nakinton bigat tagpilit ha. Siya, kung ti pumahintin ka bakit? Anya kung matipagbain am lakay. Bumawi kan tuan, wag sweldo ka. Kasano makabawi ak? Kat manulaang mati susweldo iti trabaho. Gagangay na alakay. Ano sama? Tinapatag kat ada pagtrabahwam. Makaurnong kanto. Ay na, agyaman aklaunay bakit? Rimwar manen ni Makoy nga anak ta tapno agtrabaho. Rumbang laing tayo suti lalaki bakit? Saan mo't amabalin amat maturog ter aramidang na? Gapo tayo suti lalaki, iso lang tagtrabaho. Nilisa nga'y, awan mo't anak da nga asikasun na. Ay nawaw, agraman day taba nagpakibiyangan pa. Wen tarumbang laang agtinulong da. Ay nawaw. Anya, saan mo't amabalain apapakpakan laang day ta babae iti anak ta? Agulimot ka man bakit? Nasakit ti ulok ka na kita nga ibagpagam. Pang-asim tadi nakikan iti paka-stressa. Sipod pa'y ide, kastakan at talagaan dries. Yeah. Kaslawan bibiyang mo iti anak ta, oray makitkitam nga grigrigat. Ay nawaw, anya nga grigrigat mo ta sasawam dita. Napanlaing nagtrabaho, agrigrigat at dagusay. Nagturong manunday ta aruna iti ayan dalisa. Anya kumaita? Mga no agpadalos manen iti kuko, wano agpariban. Di mo pa'y kaya, tapno napintas lat at manugang tabakay. No kwarta matlaang ni Makoy nga anak ta ti gastusan na. Uray sanon, nagregregatan ti anak ta, gastusan na laang, kadagiti bambanag nga awan mat kaus-uskan na. Nakitam ganaw, akwarta ti anak ta ti ginastos na. Saan? Atap mula ang gayam ka. Nagsasaw ka, kasla sigurado ka. San man anasaya at gasta? When now, umapal ka iti manugang ta. Ay nawaw, saan apulos? Iti anya agapaw nga apalak day ta atao? Tapno awanin ta do asaw. Ikan kalagan iti pagpapintas. Che! Kas nakunakan ka. Awan tap apala. Masaya nga naklaang iti kwarta. Nagregregatan ti anak ta. Bagay mo lang unay ti kasta akulay ti buok mo, Marilisa. Ay na, agyaman naklaunay Mare. At ti bayad ko. Ay nawaw, sobra daytoy, Mare. Si kakit dimot, Mare. Talaga aparakan ka dayta. Sigurado ka? Wen, kalalak lang ti sweldok iti online na trabaho. Naimbag ka pa'y, Mare. Uray adda ka lang dito'y balayo kat agsusweldo ka. Kasapulan Mare. Iswakay kayat ko ti online at trabaho. Tasaan masapul nga kumyutak. Sa bagay, Mare. Dakdakkel pa'y siguro ti sweldom iti trabaho. Wen, Mare. Dalar ti sweldok. Ngamin, kaadwan ka dagiti customer nga yar aramidan mi iti proposal kat negosyante ija abroad. Sika, ano kayat mo mati ag-apply, Mare? Laptop kan wifi laang ti kasapulan. Jak mo ti proposal nga ibagbagam, Mare.
Sa maysa, narigat para kanyak ti kakasta trabaho. Taday talaang mat agriban, mangkulay ti buok ken agdalos iti kukuti ammo. Ay nawaw, itay pa nga agkaralabas ti katugang mare. Agsipsipot siguro No sa anak nga agbidot, mamitlon alimabas. Hindi mo latan ikaskaso, mare. Nakita na siguro itay limabas ka iti paraangan da. Isong agsipot-sipot manan tapno adda imarites na. At apin na siguro manan akwarta ti anak na ti pagpapintas ko. Anya ko maitano kwarta ni Makoy ti pagpapintas mo. Asawa na kamot. Big deal la unay iti katugangak, mare. Di na siguro ammo nga damat na talgad at trabaho. Sa maysa, jak kayat agastusan ti kwarta ti anak na para iti kakastoy lang nga banag. Narigat ti madan iti katugangan na managatap, mare. Mabit man lang, Rona. Adda ka di ba gam na napipita? Napan ka iti ayan dali sa itay. Anya manan ti impaaramid day di ababae kan ka. Nagpakulay kan nagpadalos iti kukutigayam ko na. Kunak tumag. Ay talaga aday ta babae. Agsaysayang lang iti kwarta. Saan asayang dayjay nana? Apay-pay lang agpapintas. Kat saan mat arom-romwar di tabalay da. Sagpaminsan laeng mat numakita ka romwar. Ha! Sayang ti kwarta ti anak ko. Iti kastangar aramidan na. Kwarta ti anak yun, nana? Ti amukat. Ay saus di ka nagsauro na. Di mo ikalintagan ti ugali ti gayima. Adda manun ti impadeliver day ta Alisa. Anya nga taday chay lakay. Tinsamot biyag ti manugang tati bambantayam. Ay, amo kaun. Ay, nawaw. Makan ti impadeliver na. No kaya't mau, di agpa-delivery ka, mate. Agluto aklaangan atap no makatipid ta. Isu alumukluk magday ta babae. Tamangan ter aramidon na. Kwarta siguro manan ti anak ta ti ginastos na. Hay, kaasi amakoy. Natsambaan na pailaang matikas ta klase ti babae. Imposible, mate. No saan niya amo ti anak ta bakay? No inlimad na ngay. Kasano ang makaurnong da, no day tagpapapintas kun mangmangan laang ti pagalistuan day ta babae. Ulay kan bakay? Kasta ka na yun ay. Nyan! Jakmat maranaan alumabas ti anak talakay. Ay, dati masapol mo kinimakoy? Napatig ko mati ibagak kun kwa na. No napatig gayam, di mapankay tanda. Ay nawaw, jak kayat. Saan ko ang maibaga ti kayat ko nga ibaga iti anak ta, no adda ni bakit na. Anya nga minti ibaga mi ti anak ta, ya. Di mo ibaga, nga ipulong mo manan ti manugang ta. Nasken ama amuan ti anak ta, no anya ter aramiden ni bakit na no awan di tabalay da. Kumporme ti pangigasgastusan na iti kwarta. Awan lang arudan ti trabaho na gastadora pay, ha? Kita, ang maganda si katimang dadail itinasaya at a relasyon da nga gasawa, bakay? Naimbagla nga ang tanapanunot mo ti pumasyar dito'y balay, anak ka. At da ka titibagam na lang? Nasken ama-amuam, no anya ter aramiden ti asawa, manakaw. Makapatahanag kayo mo na. Anya ti bagayo, aya? Saan lang asado ti asawam? Gastadora pay. Anya? Bagbaga amday ta Alisa. Nasakit ti matak ang makakitkita iti kasjay nga aramiden na. Nanang, idiritsuyo man ngaminan. No anya day tangar aramiden na. Day tapagpapintas natin into na rin na. Kan komporme amakan ti padeliver na di tabalayaw no awan ka. Amangan ko nak no di mo mapuputan kat maibosan ti sweldaw. Ninanang mat, kinapudno na. Kwarta ni bakit ko tigas gastusan na. Pangalaan na kumamat nga iti kwarta na kat tambay mo lang. Asino tinang ibaga kada kayo at tambay ta asawa?
Oray awan ti mangibaga. Amuklatan agkulkulong tumo di tabalayaw. Nanang, adda ti trabaho ti asawak. Online ti trabaho na. Kasla opisina ng online laang. Aya. Dakdakkel pa ati sweldo na ng mitisyak. Anya. Anya nga ita bakit? Napabainan ka iti naamwam. Sana? Adda ka no ti trabaho ti manugang tata saan atambay. Emo na nga main ti ado asawom. Hindi ka pinag-imbestiga. Adda magampi man ti trabaho di tao. Jaklat ka mamatay. Amok nga ibagbagalaang ni makoy ti kasjay. Tapno saan ta amadismaya iti asawa na. Anyat amo tayo ngay. Amangan no ti online job na gayam ket illegal, ha? Amangan no di tay amaw ket agpabayad gayam dita. Aday ta kamanay, nagkurri man ti kinamanagatat mo. Di ka mapan balay da, tapno masungbatan da kita sa lutsud mo. Diyak kayat. Amangan no sa anak amakarwar asibibiyag no adda ni bakit na ijay. Anya. Nakangiw-ngiwat kalaunay. Ngam kabuting mo magayam ti manugang ta. Anya timbaga ni nanang ken kama ko'y lakay. Kumporme ka no ti panghigas-gasto mi ti sweldo. Anya? Talaga napudot ti dara ni nanang mo kanya. Imbaga ken ko anang adda ti trabaho. Tijak ngamin kayat kinanang. Umun-una ti sa una. Imbagam kumakenkuha na nga umay ngamin dito'y balay. Saan aday ta ikan na adagos iti kay papanan dagiti makitkita na. Pagat atapan nak pa yun. Inbalawag ko ti amin. Imbagak akwartam ti gasgastusong bakit. Tapno muna. Ti adda siguro iti panunot na akin si kalaang tagtrabaho. Gaputa makitkita na asag paminsan laeng arumwar ka bakit. Di napatyan nga adda tinatalgad at trabaho. Bayam. Syakto man ti mang sarongkar kaninanang iti ayanda, kalpasan ti bakasyon ko. Agsarita kamin tuman iti nalapat. Naimbag abigat yo, tatang. Nay, sigamit gayam lisa anak ka. Pasarabok para kada kayo, tatang. Ay, nawaw. Agyamalak launay. Ada ka din ni nanang. Adda dita sa alas. Agbuy-buya ititibay. Sumrek ka, tagkapi ka pa'y. Agyaman naklaunay, tatang. Ay, talang apim masyar ka. Wen tauray agin na si dagti balay tayo, kat ano ti pakakumikumak. Italang anawaya anak, tatang. Kinapudno na, kagap-gapok laang iti bakasyon mi. Bakasyon? Wen, tatang. Incentive mi iti pagtrabahwak. Nagpasyar kami ijay Japan, tatang. Nukasta. Nagkapo pa'y gayam ijay Japan ti pasarabong kanya. Wen, tatang. Asinaw tinangibagakan ka apastra kam day ta babae, lakay. Sapay pinagkapimpay. Wen ata asawa mo ti anak ta ni Lisa. Ay, diyak kayat amakita ti panagrupropa day ta babae. Mapankagit diti kusina. Tapno makapagsalita kaya. Ay, oray saanan. No di mo kayat. Ibagak langay, tayo ti umay dito sa alas. Ay, unay kan, Andres. Inton sumarunaw, agpakada kapaymot kanya ka. Sana kasta, kumporme ti paspastragam dito'y balay. Manugang tamit ni Lisa, awan ti makita kadakis ijay. Wing kayam, adda ti pasarabo ti manugang ta. Para kin ka ti shoulder bag. Kita ma, kit agrupro pa ang iginain. Naggapoy di Japan. Japan? Kasano anak kapag Japan day ta babae? Incentive da kanubay. Awan latamok dita. Amangan no adamatan ti sugar daddy na anang sponsor iti bakasyon da. Ay napipita. Dayta kinamanagatab mo ti pangpangrunang bay. Di la mabalain, ngagbaling ka anaragsak kadagiti achievements ti padam a tao, Aling, mapan ka ni kusina. Tagsarita kayo pa'y. Agsarita tantumay, inton madamdama.
Kumusta kayo, nanang? Nasayat ba? Nakita yung kaditi pasarabok kada kayo? Naggapo pa ija panday jay abag. Ada nga min free incentive iti pagtrabahwak. Iso ang nagbakasyonak iti talo nga aldaw ija abroad. Ha? Nangagkut imbagayo itay nga da sugar dadik. Awan ti sugar dadik, nanang. Anos ken gagat lang ti adda kanyak. No diyo patyan nga da trabaho. Mabalin matapapan kayo ija balay. Tapno da kayo amismo ti makakita iti aramidak. Ay nawaw, no kasta, talaga nga da kwartana. Usaran nyo ti baga pasarabok, nanang. Di kay madanagan. Nagrigriyatak ti kwarta nga inggatang ko iti dayta abag. Talaga nga awan, babain dayta alisa. Anya nga iti makunamba kay, inrigalwan na ka ti manugang mo, itinginginain abag. Ayawan bibiyang ka. Oray manupay abag ti regalo na. Inparo panakin ka. Nadda ti kwarta na ba kay? Pagyamanam kitni takalmado ti manugang takabayatan ti panagsalita. Saan naka pinagsasawan? Ay agsardeng ka man si ka Andres. Ita, amumang akwarta na ti gasgastusin na. Saan akwarta ti anak ta? Kwarta na lang no kwarta na. Anya kumaita. Anya ti kunam makoy? Awanan trabaho? Awan ti mabalinan mi. Ta saanay nga ituloy ni Sir Willie ti negosyo na. Nabangkrap ka no. Kasano nga rudan dayta? Tambay ka manan. Agsapulak iti sa bahala pagtrabahwak bakit? Kat, adang arod kwartam? Tilaang sweldok iti manungal daw tinamnamaag bakit? Awan mo turnong ko. Tamanulang mo ti sweldok. O sige, ikan ka iti gastusam. Tapno makapag-apply ka adagos. Saan? Nakababayin mo't keng ka? Anya ko matipagbainam kat asawa nakmat. Awan daddo mga agtinulong no di datalaang. Gumatang ka man iti bangos di ta tersena, lakay? Awanan ti kwartak. Banghala ka iti wallet ko, Di ka agbabain, tagasawa tamutten. Bakit adapay mo't tinatay? Isupe lang at isidaon ta. Amukasan ka na iruam iti puro anatan. Gumatang kakit din, ta siya akong ti mangiluto. Dakil sa mo tindi utang ko keng ka bakit? Sipod na wala na kiti trabaho kat sikat ti aggasgastos. Gagangay na alakay. Ti kwarta kat kwarta matan. Ayo, nawan ka. Jack amon, noan niya din napasamak kanyak bakit? Awanan ti ado a drama. Mga lakakit din iti kwarta iti wallet ko, tagumatang ka iti sidaan ta. Nagsaramat gaya man ti restaurant apagtrab-trabahuan ti anak talakay. Isaw tinadamag ko itay. Idi kanupay na palabas alawas, dinalaang impakpakaam mo kadata. Nukas tagaya, makalawas mo tang, ngawan ti trabaho ti anak ta. Nanang, tatang. Nay, si kamot gayam makawi. Anya ti masapul maaw. Kahit kayo lang nga sarungkaran. Pudno ka day at tambay ka ita. Una na. Nabangkrap ngamin ti sigo na pagtrabahwak. Madama nga agbirbiro hakiti sa bahala pagtrabahwak. Amangan mo't nawanan ti kanunyaw. Sana parikot ti makananang. At dati na talaga da trabaho ta sawak. Ha? Saan kami nga agbisin nanang? Nagagad ta sawak. Pinapudno na, kwarta na, tigas-gastusin mi ita. Nangigmaw? Nangigmumit siguro, timbaga ti anak tabakay. Sanda nga agbisin, gaputad dati natalgad at trabaho ti manugang ta. Nukas ta nga raw, talaga adakkel ti sweldo day taali sa iti trabaho na. Kitno gimadang pa iti regalo na king ka. Kamalay ti pampanunutam idi akwarta ti anak ta ti gasgastosin na. Isukit di pa'y gayam ti gastos para iti anak ta. Ay, wan nga rod lakay, nagkamaliak. Kasanumig gaming, imuna ti adwa saong. Saan mat gayam apod no dagiti atap ko? Ay nakababain launay dagiti insawsawang ko iti kalabas lakay.
Nupod no ti panagbabawim. Mapan kay di balay da. Tapno agsalita kayo analapat iti manugang ta. Ngan! Unlakay, mapanak iti ayanda, kalpasan ti panangan ta. Ay, nawaw! Di mo pagpanunutan iti dakas ti padam a tao no awan met natalged nga ebidensyam. Aguli magka no awan tinasayaat nga ibagam. Tasaan nga amin abanag katrumbeng apakibiyangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.